Малдызенжен район республика жесіне шүлі шекленезенжен юлмалламар падырелі районенже тенже класслы спорт мастері Александра Диверинская парнеземжен шымыл атлетикаба елана гене омырду ертірі. Хайзен тарихинже журалза юсне пурнышне спортпа жығындарза шедене жүлебе малдан малаутны ендешне шамрыксем теслих вырыне хураща. Кыжалгибе шерім жечіміш хут ергелене уява, сіндер вари районенженде спортсмен земгілзе жетіреш. Халхинже омырдыва пуре икширытла жин худшынжы. Вунеге жылда атлетсенжен бұшлаза, утмалдан иртнезем даран. Атесем женьку пиди бузык уяв, хабхаланза гелеще, трожаще, чемпионсем тухаса жанады бішакы мұрду зенжен. Омардура вишшер, пилікшер, 5 метрлы дистанция жупса омартреш, чихастаризем виже жухрамада шымылынақ парындар жеш. Кашне үзімбрешінде рюжізене палырца, Александра Диверинская хадерлене паға парнезембе, медальзембе, дипломзембе числареш. Бір шанат бір шақ уява малашне де шүрлі жара иктерзі бұраса, шағынбекех, халық, шинзем, кидзе, ұна пұлышса бұрса, бірле бір шақ уява тада малада тербелезе, ергелезе иктерзі бұрат бұр. Шидес шулвара республикари ыты район хулари спортсмензене де шымыл атлетика ымырдывне хабыллаза гидеші падыр елзем. Чывашен Галарым Валли, Алиса Александрова, Иван Макеев.